Remekapta azu ikamataya pauping. Indo Naga Chan ngazek habok lushit kwai miyang rokta mingning ping ajung sobamra da lady. Political parties pingni luba tonate kasa red kami para da election commission na pangshokhaira. Laikhyang Thor ajit the Tangkhul Express pau Thangmeiring Chodang in pamit lay pauping hi mai saina ngnang rumsa. Indo Naga Chan ngzek habok li hora da ayak zibra da lay kasaje ngson hai da ajit pamra da lay dalay. Notice now we bow taka Home Affairs Ministry aina NSCNIM we mingning bing New Delhi li ajit ngsobamra da lay dalay. Ka Chan ngzek habok li rag jiji framework agreement ni shura chaka mangzek marada NSCNIM na pangshok haidlay. NSCNIM na hanghai nagawi pilanay na yazabong tayda lay plungrag ji ningrin ji aynala mga tsumranga. Lakvak India Shoganava Naga Constitution ji Indian Constitution ning rumrag ji ningay ayna laydak lay paula sampanga. Naga pilanda civil ayna ngashan wibang mang ngatayda shijin bayrag ji hi India Shogana pangshoka kachila laya. Political parties pingni luba donation kamili limit lengsak ngaya the election commission na hanghaira. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar na Law Minister Kiren Rijiju ligapivada transparency and accountability kurak vai representation of the people act amendment kuikra para da hanga. Anonymous political donation luba tingmaka mayami da kaleji suida maida luba tingkani aina haimi kwai hangdale. Kala cash donation party china Samgapang total fund we 20% maning aka luba crore maka aina haimi kwai hanga. Candidate ababun election wibang bank account mate da leranu luba shok kala receive saikura account ji aina jadnga sakta details ji election expenditure we account li jiteranu da commission ji na hangsanga. Full expenditure we bank account mate lu ji hi jizmi ka haiba laya ka ji conduct of election rules masang sa kwai commission ji na ning sana. HIV IBC lambi mari khaktada miyoy amadagi amadasin. HIV positive oiba mama mapadagi machada. Sakhangdaba miyoy singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui. Mi amaga yatung siren waiduna sizinabada HIV sandui. Ana layengda ika phu matamda HIV test tobada ika labadi HIV sandui. Jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpa. Sexual transmitted infection STI. Haibadi pinungi laina dagi sunga thokpangami. Aduga angang pamdrabadi kondom sizinnabiyo. HIV haiba virus asina mipung khudimagda sokhali. Masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi. Masina mi amadagi amada mathang sendokpangam. Aina domu singnari HIV test tongnabagidam. Aina domu singnari kondom sizinabagidam. Aina domu singnari nasabu HIV dai kanjanaba. HIV AIDS ki maramda hena kupamoron khangnabagidam. AIDS toll free number 1097 the phone tobi. English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani. Nako AIDS app su download tobiu amadi sizinabio. Jingsui kala mapum shoka worshimli jishut mi khwat maram thaiguida yangsang mi khwai yukhrui MLA Ram Wivana Education Minister DH Basanda Singh kapiwa haira. Ajawan tarik thara aina tharada akathang Ram Wivana RTN Mahut Minister Y Kemjan Singh Ling Soda NH 202 Shiroi du Kajapung BMCSY Shongfu Bayang Achia. Chei Khwali Mapum Jingsui Ronchak Sahampung Subdivision Headquarter Roni Matoya Jamu Kayangkala Pungtha Khawung Pinghi Makanda Official Tour Program Gazachili SMTC Mapum High School Kala Jingsui Headman Aina Jingsui Government High School we Headmaster we Aina Worship Chui Angre Thaigu Kui Sambangda Jishut Mi Makalai Sakla Kahai Yangsang Ran Akana Kachihi Hangsanga. Mapum High School Jishut Mi we sanction post Tharada Pangale Ranji Pangamang Laidale. Chewing a chili akamang na ot murut kuiran kui the lechia. Headmaster Zangda Katay Matichiva worship chili posting tatang aina tuti mararangada atumli suspend gasa la disciplinary action go kuitar kar sahirada MLA Ram na hangsanga. Jingsui Government High School jishut mi sanction post tharada phangale ranji shinimang leidale. Chewing a chili phangale apam katayli shichinda worship chili primary jishut mi kanimang leidale chia. Jammu Government High School la angret chithada leida shaya
mapum jingsui kala chamu government high school bingwi angrechi shorgarna sakta khui mingi yakje hangda jishut mi ngarin mi khwai posting transfer wiwang yangsang miluda MLA china powaya rak rak changle Tangkhul Literature Society Yukru wi phungbu gathar ka bangsang uki da leidale Tangkhul Literature Society wi General Secretary is John Abeng na pau khamili khang tatraha wi kachishada thang phungbu ka kapang ainang soda society chui kumbai kazip Rushing Holy Pam Kawai Langchin Sahira. Kazip Ching Torbung Trada Akali Hapokrachia, Society we Mipu Saikura, Ijajawi Ot Kasakle Salala, Kazip Chili, Rangarung Sakangai, General Secretary China Pongshoka. Homeko we Ting Yordalea. Homeko we Headman Kala Secretary Napao Mikra Atishura, Tingbom Ji Awo Ayina Reserve Sami Gahai Apamna. Tangkul now Kajikatana Ting Ji Lok Ngai Layaka phone number. Yanggahau Kamsak we 8974986966 Nganabam Riang we 60093760054 La Sainot Singkai we 96122704999 li Ngan Mapaira Home Ko we ting Yorda Kale we tender Simik Show Achu we Tadraha October Tarik Trada Panga we Ngshun Pung Paroli Home Village Court li Kwikara the Village Authority China Tishat Mia Tangkhul Nagalong with Vice President Kala Deputy Speaker Kathar Kapangsang Khwai Rakra Ngapai Gachang Election Langchin Sahira DNL VP Aina Deputy Speaker Otpam Masai Haukida Rakra Ngapai November Tarik Magada Khanithang Election Sak Vai Langchin Sahira Kachihi Long Chui Chief Election Commissioner na Chishat Mia Election Chui Nomination Paper Ngapai Tarik Kathumthang Aina Chishathang we Alungni Mishokra Ngapai Tarik Thrada Khanithang na Nomination paper mikasang khanawa zimikshong sara kala tarik tharada phangathang nomination paper mayar yangra nomination paper withdraw sa tarik tharada chishathang aina tangra public platform tarik magada akathang kalaga polling tarik tharada khanithang saki gichina kala chithang result chok mira da hanga Tangkhul Nagalong we mingning sa khwai wiwangla nghotle 2022 to 2026 li TNL mingning sa khwai Kukuna Mingning Aming Misangkwai, Achu Tarik Tumrathang Aina Tangda Atam Midlay. Rida Tarik Muka Aina Tangda Mihai Kasachi Atam Chada Marami Sang Tugida Kasasang Kamina Chia. DNL Vice President Kala Deputy Speaker with General Election Sakwai Langjin Sahawada DNL Mingning 2022 to 2026 we electoral roll Kathar Sem Kawai Wibangna da Hanga. Arunachal Pradesh li AE mains examination we question paper leak sami gahai wibang Itanaka police na mi phanga tukhui haira tukhui gahai chili Arunachal Pradesh Public Service Commission we senior officer akha kala jishud mi khani la changa da CDSP Jimmy Chiram na hanga assistant engineer post we mains examination ajahon phaigchang APPSC na rungmida chui question paper leak sa gahai we case chokta khalaina SP China Kahang Tukui Kahai Chi Vanauni Sanga Tanyang Katuk Kala Exam Chi Katha Awi Naumira Thomas Katuk Coaching Institute Akawi Chishutmi Akhilesh Yadev State Run School Akawi Junior Teacher Tama Saro Kala APPSC with Deputy Secretary cum Deputy Controller of Examination Taket Chirang Ashipangali Tugukwina Atum Police Custody Li Leidale Exam Chi question paper reader Ngatum ngatada mishok haira saya kaji candidate akawi and a former complaint sampangda police na preliminary inquiry haukupok na chia. Special investigation team la semda maramji saklak aina yang sang da SP Chinahanga. AE APPSC 2022 exam paper leakage issue committee we azingli candidate pinchina porikhatha haiji cancer samik vai podale. Food processing industry kala Jal Shakti we Union Minister of State Prahlad Singh Patel na Chandel District Aspirational District Program we Kashokazang Bayang Sang Mihaira. Pinaching Ku we Development Program Kuikada Kalela Review Vasahira. Prahlad Singh Patel na Chandel District Hospital aina COVID-19 vaccination center Lilavada Doctor and staff mingli Kerjan Ksa Sampanga. Union Minister China Chandel District Liwa Kulen we Food Processing Apam Lilavayang da Ramno Bingli Kerjan Vasaya. DBO ICDS Chandel na Pusagapa Kashagaza Kahang Junior Chef Aina Pudding Chef Ngahan Rungmida Union Minister Prahlad Singh Patel la Kazip Chili Bazanga.
Union Minister Prahlad Singh Patel Sangda Chandel wi Jal Jeevan Mission aina Swachh Bharat Mission ot kasam maram review meeting Chandel TC office li pamaira. India aina Egypt wi bilateral defense cooperation malingmai khwai MOU shoi sang rokhaira. Defense wivang joint exercise Kwigak vehicle training wivang personnel ngtsing rokta counter insurgency wivang ngshik do otsak vai mayang rokhaira. Maramji Defense Minister Rajnath Singh Egyptli vada Egyptian Defense Minister General Mohammed Sakili Gairoli Chan Kangzek laga MOU shoi sang rokhaina. Singh no Hodang Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi lila sambangda military to military cooperation lay kwai ngsan haira. Terrorism li ngasung shop kwai ngalay khani china kathem hangming rokta expertise kala best practices tamjithei khangrok tarkar sayada Egyptian President china hanga. Boards, Shipping and Waterways kala ayush wi Union Minister Sarbananda Sonowal na Assam wi Dibrugarh Bojibel Pamli project ngtade da hapok mi hera kala Bojibel aina kuijanli flooding chedis semkwai foundation la hortang shun mi hera. Gazip Chile Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Labor Rameshwar Delhi IWI wi Chairman Sanjay Bandopatayaya kala NF Railway wi GM Anshu Gupta atumla wazanga. Dibrugarh district wi Bojibel aina kuijan Dinsukia district with flooding chedis state of art terminus sada semrajia. IWA aina semida chedis kni kasemji lupa 8.25 crores tara kala zinguma maroon kachang semkuphaura da hanga. Sonowal na Bojibel Riverfront passenger chedi la tharkat kami hera. The Northeast Frontier Railway na semida chili open platform restaurants biodolet semra da leidale. Laluida achu wi khamatai apawping. Indo Naga Chan ngzek habok lushit kwai miyang rokta mingning ping ajung sobamra da leidle. Political parties pingni luba tonate kasa red kami para da election commission na pangshokhaira. Achu wi baw heling changhaira pawng na da klein thum cycrally ringapagala kamaya zami shong sa serano.